Bageshu Thobela, ke lesolela tsona le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Democratic Alliance e re ga e makatšwe ke maikemišetšo a mokgatlo wa ANC a go hlohla kahlolo yeo e ba laelago go neya DA dingwalwa tša komiti tšeo di swerego tshedimošo ya go thwalana ka sepolitiki. Maabane kgorotshekokgolo ka Gauteng e ntšhitše kahlolo ya gore sephetho sa ANC sa go ganetša kgopelo ya leloko la Palamente la DA Schreiber go hwetša tshedimošo ga e molaong. Kgoro e beetše taba ye ka thoko. Schreiber o dirile kgopelo go ya ka molao wa tšwetšopele ya phihlelelo ya tshedimošo. Malobanyana mo DA e be e gogagogana le ANC kgorotsheko go ipiletša gore molawana wa ANC wa go thwala maloko a mokgatlo o thulana le molaotheo. If cater deployment was as harmless as the ANC likes to claim, why are they so desperate to prevent the people of South Africa from seeing the truth about the party's interference in appointment processes? The DA looks forward to giving the ANC another hiding in court in our quest to free South Africa from ANC corruption. Ge nako ya dikgetho tša bosetšhaba e batamela, tlhobaelo e sa le ya gore a e ka ba palo ya bakgethi e ya go oketšega go ba bjang. Seo ka ge naga e tšwela pele go itemogela ditlhohlo di etša kabo yeo e fokolago ya ditirelo tša motheo, tlhokego ya mešomo le ditheko tša godimo tša dijo. Gantši go bonagala palo ya godimo ya mekgatlo ya dipolitiki yeo e uauetšago bakgethi. E fela ka morago ga dikgetho ga gona phethagatšo ya seo se bego se bolelwa. Ditlhopho tsa 2019 ga di bolo go feta, mme jaanong batlhophi ba tla vouta gape ka 2024. Se se ra gore mo nakong e sa fediseng pelo, makoko a dipolotiki a tla tsena mo matsholong a go ingokela batlhophi. Fela ga gone go tshwana le mo dingwageng tse di fetileng. Ga jaana makoko a tlile go tshwanela ke go tira go tlala seatla go rotloetsa baagi gore ba ba voutele. A tlo bona next year ya go di voting. O tlo bona di politician ka fela ba tlo tsamaya mo ba dula ba tsamaya ba canvas. A re ba bona gona jala ke re la bona gore go tlo votiwa ke nako e ba tlo yang ba dira di door to door. Ditlhopho tsa bosetšhaba tsa 2014 ke tsa bosupa ga e sa le naga e nna demokrasi, mme puso tshwaraganelo ya makoko a mantsi ke kgang e tumileng ga jaana. Fela yona e na le mathata a yona. Baagi ba re se ke ka ntlha ya gore makoko a ipatlela fela dithata tsa go laola. Na re bone mogola a bona Na political party yona a ke itshepe. Kgabagare mosekaseki wa dipolotiki a re makoko a ga jaana a na le bothata ba go ikgogomosa le go rata maemo. It's more about the job than belief in the ideas and trying to change people's lives. Jaanong jaaka dipuso tshwaraganelo di itshupile fa di se bonolo kwa bomasepala, makoko a lebane ke kgonagalo ya go busa mmogo kwa dipusong tsa bosetšhaba. Ke Ntla Kgatlhane wa dikgang tsa SABC mo Johannesburg.